E aku nui, e aku rahi, e rau rangatira mā tēnā rā tātou katoa. Nau mai rā ki tēnei pāhotanga motuhake a Te Ao Māori News, anō nei o Aukaha. Ko Riria Dalton-Reedy tēnei, e wāwāhi ana i ngā kaupapa kōrero atu i te whakataetae Waka Ama Nationals ki Karapiro. A kuni mātou ka whakawhiti atu kia mātou kairipuata i a Mokonuiārangi Rangitauira, rauatahi ko Maioha Panapa. Engari tuatahi ake, kia tirohia ngā rehi nui mai tēnei wiki, ara i te mane kua taha ake nei, ko ngā rehi a ngā tai tamariki me ngā waka haurua. Kia tirohia ki tātou. Oh, where? Taukuri e. When I was younger, if I could have anyone else's uniform, I was maraikura and pakuranga. I could have given you mine. Yeah, I would have fitted it. Hine, taihua, ko hine pipiri pia, e wiki tōri ana I tēnei wānei, taihua nei tātou kā kite. Ko wai, ka hine pipiri, wahotu I a rātou, ko rāhui pōkeka. That was a close finish. Beautiful. Lane 1, 9 and 11 had really good starts. They make it look easy. So proud, my darling. Hi. Thanks. Oh, looks like out there, lane number 6, Cook Island. As they come into these final few meters. Woohoo! Is it lane 1, lane 2 down? Ai, whakamanoa tia mani wairere wai te David. Oh! Rankin finished there for second. It's too tough. Kia tirohia ki naia nei e hika mā ki ngā rehi mai tainahi, ara mai te rangi tuatoru o te whakataetae.
kātahi te wiki nui ko tēnei e hika mā, koira ngā rehi mai te whakataetae Waka Ama a motu ki Karapiro, ara mai te rangi tuarua me te rangi tuatoru o te whakataetae. Heoi, i naia nei, kia tahuri ki tā mātou kairi puata i a Maioha Panapa e whanga ana ki a tātou. Tēnā koe Maioha. Ai, tēnā koe Riria. Ai, tika tau, kei konei ahau ki te taho te roto o Karapiro, ki te kōrero tahi māua me tētahi o ngā hoa mema poari o te Waka Ama Nationals sprints nei, ara ko ai atu ko tūranga Whakalaiku. E te rangatira tēnā koe. Tēnā koe Maioha. Whakamohio mai ki te iwi nei, i tērā tau i kite a mai tātou ki tētahi mea kino o ngā tuangi koura ki tēnei wāhi. Whakamohio mai, hea te mea kino o tēnei tuangi? I tēnei wā, i te mea kāre te tuangi nei he mea tupu o Aotearoa, nā kei te kaha kimi te hunga tiaki te tai ao, no whea tēnei tuangi i pewhia i kuhu mai ki tēnei o ngā roto, nā ko tētahi o ngā tino āwangawanga, no, nā te kaha tupu o te tuangi nei, kei te kaha kite i ngā tōpito katoa o te awa Waikato, nā kei te kaha āwangawanga te rōpu nei, me e tātou o Waka Ama New Zealand, kāre mātou i te pirangi kia noho tēnei kaupapa, he kaupapa hari haere i te tuangi nei, ki roto i e rātu o ngā rohe, kia te arawa ki roto o Taupōnuiātia, me te āhua o tēnei tuangi me te tupu, kāre te pirangi kia noho ki roto i ngā wai o kora. Ka pai, engari, kua haere ake nei te whakataetai nei, nā reira, he hao koutou whakaritinga mō tēnei? I tēnei wā, kei muri a tāua, ngā ipu horoi, nā kei te kaha horoi, ngā koti ora, i ngā hoi, nā whai muri ake, i ngā reihi o te rā nei, kei te whakarite tētahi hunga i tā rātou mihini horoi, nā ka āta horoi rātou i ngā waka takitahi, kia wāte ai te iwi, te whakahoki o rātou waka ki o rātou kāinga, me te mōhio, ka kore rātou e hari i ngā maramara, o ngā tuagi nei ki roto i o rātou awa, ki roto i o rātou roto. Hea o kōrero aki ki ngā rohe awaho nei i kite ai tēnei tuangi kei roto i tā rātou wai. Pēnā koe rā te take. I tēnei wā ko tāku kōrero aki, me kaha horoi i a koutou tapu, aha kua te hoha, kaue wareware te horoi i a koutou hoi, te horoi i a koutou koti ora, me nā ko ngā tamariki, nā kaue wareware hoki te āta horoi, i o koutou waka, kia kaua o koutou iwi, e raru ki te whakapai i ngā roto i ngā awa, kia e pēnei ana nei ki tā tātou kite, ki konei ki roto o Karapiro. I te au anō hoki ki tētahi o ngā nana, kōrero atu ki aia, nganana ki aia ki tāna mokopuna kaue kauhoi kei roto i tēnei wai. E whakai ana koe ki tēnā, hea o kōrero e whāne ki tēnā? Kei te kaha ki te tolu i ngā tamariki e kauhoi ana, nā runga anō i te wera o ngā rā, nā ko tāku he kōrero tūpato, nā runga anō i te ahu o te horoi whai muri i te kaukau, i nā ka āta horoi i te tinana, ka āta horoi i ngā kākahu, kāre kore ka ora pai tonu, te hunga kai mā takitaki, te hunga kaihoi, kei te pirangi, te kuhu atu ki roto i te wai, kia āhua mātau te tinana i ngā rangi wera nei. Ka pai, e te rangatira tēnā koe. Tēnā koe. Ka tahuri atu te rākau no hoki ki a koe Riria. Hello. Ka pai, aku whakapāha kei te haere tonu māua ko tūranga e pāna ki ngā whakaritenga o ngā mahi haumaru koe ara i tēnei wā. Nā reira, kei te haere tonu māua ko tūranga ki tētahi o ngā mea e whakarite ana ngā mahi haumaru rātou. Whakamohio mai ki te iwi, hea te mahi? I tēnei wā, ki taku mōhio i roto i te ipu nei, he wai Māori me tahi hopi horoi, nā koira kua kōrero mai ngā kaipū tai ao, koira te rautaki māma, kia kore ai ngā heki o ngā tuangi nei e piri ki ngā hoi me ngā koti, nā kei te kite, kei te tautai mai te hunga ki te horoi o rātou hoi, o rātou koti ora. Heoi etahi wā nā te wareware, kei
kei Riria tāua te kaimahi nei e kaha aki ana i te iwi, kia ata horo i a rātou tapu kia kore rātou e whakahoki i ngā ahuatanga nei ki roto i o rātou wai. Ka pai, e te rangatira tēnā koe no hoki, ka tahuri atu te rāka ki a koe i tēnei wā Riria. Tēnā koe Maioha, o tira tēnā koe tau katoa, ka whakawhiti nāia nei ki tētahi o a mātou kairi puata e whangaana ki a tātou taku mōhio he manuhiri hoki tāna i tēnei wā ko Mokonuiārangi Rangitauira e whangaana ki a tātou. E moko, hea hanga neke hanga ki tērā moka. Ai, tēnā koe te tuahine maru pai ana, Karapiro i tēnei te rangi tuawha o te whakataetai Waka Ama Nationals, me te aha kua eke te wā e ki te ai tātou ko wai ka puta angi tū mai. Ono rau mawhitu katoa ngā kaihoi e whakataetai ana i tēnei rā mā te waka takitahi, mai te hunga pakeke ake i te whitu te kau Māori mata tuiho ki ngā tamariki kura wainga. Tui anō ki ngā kōrero nei e kainamu atu ana tātou ki te whakataetai o te ao kātū ki roto o Hilo Hawaii, hei te marama o Ākuhata, me te aha kei konei kei taku taha te toa o te whakataetai i tū ki rānana. Ko ngā tuere hapi e te tuahine tēnā koe. Kia ora, tēnā koe. E pēhea ana o piro i a koe ka hau atu ki tēnei whakataetai tēnei tau. Kua tau pai aku piro i nānei nā te mea kua ea iau te reihi tuatahi, kua ea iau e rā weri, kua patua. Engari, e mohio pai ana ki hea whakatika ai taku rautaki mō te mō ngā reihi e rua te haere ake nei. Ana kua eke koe ki te reanga o te Open Women's, tēnā whakamārama hia mai, nā te aha i pirangi ai koe kia eke a tērā taumata. Nā te mea, ko te whāinga matua kei Hilo, kei Hawaii, kāre whai wāhi atu te reanga rua te kaumā toru tau te pakeke ki tērā whakataetai. Anō reira, me piki ake au ki tēnei reanga, te reanga wahine, me tai hoki ki te tūranga tua whā, tua toru, tua rua, tua tahi rānei kia whai tūranga ki Hawaii. Ana i rereke tō mahere whakaharatau, i a koe haere mai ana ki tēnei whakataetai i nā rā hoki kua piki koe ki tērā taumata, i ori te rānei. Kao i rereke i tēnei tau, he rereke ngā whakangungu te whare whakapakari hoki. Ka kite mena e tika ana kāre rānei e nei momo whakangungu te whakapakari taku tinana. Ka mutu kua whai āwhinau e ngā tangata rereke i tēnei whakataetai nei. Ana i puta tō ihu i te whakataetai o te ao i tū ki rānana, e tūmanako ana koe, ka tō waitia e koe tērā tuahua, engari ki konei ki te whakataetai āmotu, e pai ai tō kuhu ki te whakataetai ā-ao kātū ki Hawaii? Ko te whāinga matua kia whai tūranga ki te whakataetai o Hawaii, ka whakarita e au tētahi whāinga anō kia tai atu ki reira. Ana, he hapea e tahi kurahuna e āhei ai te tangata te wikitoria i ngā reihi Waka Ama Nationals e pērā ai tō rātou toa ki a koe. Ko te upoko pakaru me te āwhina o tō whānau me o hoa i a koe, e hara i te mea ka tae te tangata me tāna kotahi, he iwi ke tēnā hei tutuki. Tutuki ai. Ana he kōrero whakamutunga rānei āhau, he kōrero mihi rānei ki tō karapu, ki tō whānau, nā rātou koe i whakapakeke, mai anō i a koe te timatanga o tēnei whakataetai? Ai, ko tētahi o aku tino kai tautoko, ko Uncle Ray, rāua ko Auntie Kelly, o tira te karapu o hei mātou, nō kui timata i te Waka Ama ko rāua, ko rātou hoki tērā i āwhina i ahau. Ka mutu i tēnei tau, kua whai tūranga hau hei kaihoi mō tai pedals, i raro i a Conan rawa ko Lana, o tira a Matt. Mei kore ake rātou, kua kore taku waka i te rānei. Koe rā kumihi kia rātou. Tēnā koe te tuahine, manaaki nei te karanga a Aukaha Te Ao Māori. Engari e te iwi ki te mai nei koutou i tēnei wā, e tipatere mai ana ngā waka nui rawa te utu, me ki rā neke atu i te hawhe miriona tāra e kitea mai nei konei, ko ngā waka muramura, e muramura mai ana, me te aha he ātāhua te kite atu i ngā waka nei, i tēnei rā o tira e tipatere mai ana ki te roto o Karapiro i tēnei wā, o tira e hoki ana ngā kōrero ki a koe te tuahine e Riria. Tēnā koe moko tira, tēnā hoki koutou, taku rongo kei te tino kaha te wairua i konei, te wairua harikoa i ngā kōrero a moko raua ko Maioha e hika mā nā reira. Nei te pātai pēhea ana
te wairua ki tā koitona kia korua nā moka ki Karapiro. Pēhi ana te wairua i tēnei wā moko. Ko te wairua i tēnei wā te tuahine kei te ora. He rongo ana te wairua Māori o tira, te wairua whakataetai ko nei Karapiro. Ki te ao mai nei ko ngā tāngata e rārangi mai ana, e whakarite ana i a rātau anō ki te reihi. I ngā reihi e kainamu mai nei, arā ko te reihi takitahi. Tērā ko te 500 metre ne, ana hei te takiwā o te whākaraka pea ki te ai tātou i ngā whiringa toa o tira i te hunga ko Waikaputa. Whakaihu waka mai i tēnei tau o te Waka Ama Nationals. Ai, kāti ake e Maioha mōhio hoki au, ko koe hoki tēnā i ōna rā, he kai hoi. Mō tētahi o ngā karapu ki te tai rāwhiti, ko wai mā ngā karapu e tautoko ana e koe i tēnei wiki. Ai, tēnā koe Riria. Kite ana ki ngā karapu e rua nei no te tai rāwhiti, ara ko ai atu ko horauta Waka Ama tēnā, ko māreikura no tēnā, te karapu o tēnā rōpū nei. Engari, i tautoko ngā hau ki ngā rōpū e rua nei, e whai ake nei ki tēnei wiki. Ki te whakataitai anō hoki, engari, e whakaaro nui ana ki tētahi o ngā tangata kāre e ora ana i tēnei wā, ko ai atu, ko Rob Nuku tēnā, nā reira e mihi kau atu ana ki te whānau pani mō te tau nei e pāna ki tēnei whakataitai. He tangata haumaru tēnā, he tangata whaikaha tēnā, nā reira e whakaaro nui ana ki a rātau i tēnei wā anō hoki. Engari, e tautoko ngā hau ki ngā rōpū e rua nei, ara ko ai atu, ko horauta Waka Ama rāua ko māreikura. Tēnā koe Maioha, o tira koira tā te ao Māori me Aukaha e pupuru nei. Nei rā te mihi kia mātou kairipoata, kia Maioha Panapa rāua tahi ko Mokonuiārangi Rangitauira. E mihi ana kia kōrua o tira koutou katoa e hono mai i tēnei rā. Hoki mai anō ki konei hei te paupautanga o te rā pōpō e hika mā mo te roanga o ngā kōrero me ngā kaupapa miharo mai tēnei o ngā whakataetai motu. Ka wai ware e hika mā me hono mai ki te whārangi ipurangi o Māori plus anō nei ki whakaata Māori mo te roanga o ngā kaupapa o ngā rihi mai tēnei whakataetai. E hika mā kia Māori ori te noho. 8 from Aratika Watersports, Vanita Glassi. Lane 9 from Aratika again, Jaylene Pratt. And those are the people representing in this next race. Race 160 for the Premier Women W1 500 metre heat 1 of 3. They are off at Te Whānau, currently sitting with a nice little lead.
konunua koe ana tupua. Pareia tapa, konunua tapa. Konunua koe ana tupua. Ka hawi runga, ka hawi aroa, ka hawi te manawa, ta utanga manawa. First place to see the sun, te taira piti